Ngiyikhetha inkosi esabathu unyazilizwe. Amen. Inkosi yamaNazaretha shembe uNkulunkulu. Amen. Izolo lamaphumulo umunye baba umshumayeli yokwenza inkonzo komunye umuzi. Kule nkonzo wayeyoyenza. Washo ukuthi kusesuka kude. Zazingabikho imoto ngalesikhathi zo1946. Kwase kuphoqa ukuthi akalale kulomuzi. Base bemlungisela indlu, bathe bemlungisela indlu, abanikazi baleli ikhala wayezokwenza khona inkonzo. Wayeseyalala. Ekulaleni kwakhe kwase kuqhamuka ingungu Mahlombe, yathi Mshumayeli uyangibona ukuthi nginjani, ibambe ingubo, ithintitha kanjena ingungu Mahlombe, iyashunqa le ngubo yenkosi yamaNazaretha umjiva, ushunqa amanzi ashisayo abilayo anenhlamvu zelayisi. Ngesikhathi ishunqa kanjalo uthi inkosi yamaNazaretha uyangibona Mshumayeli ukuthi nginjani, wena kade uzokwenza inkonzo phakathi kwalomuzi, kulomuzi nje bathi uzokwenza inkonzo la, umakoti walapha ekhaya ube sephuma wachitha amanzi erice kade elungiselela ukwenzela umyeni wakhe ukudla nawe. Uthe mayephuma waphuma namanzi erice wase waphabaza kanti usiyangithela kangiboni. Wachitha kanjani amanzi ekhaya? Mina amanzi ekhaya ngiwachitha kanjani ngoba bafundisiwe abantwana, sifundisiwe ukuthi mawusegcekeni amanzi awuwachithi nje bume, uyehla ushona phansi mawuyintombazane bese uwathela kahle ukuze ungathela abanomnumzana bomuzi, uzogcina uthela uNkulunkulu. Amen. Makoti wakulomuzi wamthela uNkulunkulu ngamanzi erice. Ngidlule egibisila kuqhamuke enye insizwa. Ngesikhathi ifika lensizwa inenkinga, lensizwa lena ifika izongena edokodweni likaMvangeli uZungu wasejabulani noma eCilongweni nomvangeli umJathu. Mayifika lensizwa ifika ibika inkinga yayo, ithi lensizwa ngithi angizobuza bo baba nginenkinga, sekuneyinsuku ezintathu zilandelana njalo ekulaleni kwami, ekuboneni kwami ngibona ngichamela amakhehla. Lendoda iyaphuma lensizwa iphethe ithuluzi layo lamakhehla khangezile kanjena, iliphethe ithuluzi layo lensizwa iyenza leyo nto phekwa lamakhehla yakhongozela lokhethe etshekisa amakhanda. Ithi lento iyangicaka ukuthi idalwa yini njalo mina ngiphupha amakhehla ngingachamela amakhanda. Sekuqhamuka uMawilizi uNgeme owaye ngalesikhathi owayeyimbongi, ithi hayi wena nhlalisa usogangayo, wena amanzi ekhaya wachitha kanjani? Wena uvela uphume nje eceleni kwendlu vele ukhipha ithuluzi lakho kanti usuthela abanumzana bomuzi. Uvela uphume nje wena egcekeni uchitha amanzi noma ekanjani wena nsizwa emzini wakini kanti usuchamela uNkulunkulu, usuchamela abanumzana bomuzi. Wachitha kanjani amanzi ekhaya? Mina amanzi ekhaya ngiwachitha kanjani ngoba kunendawo esithe la okuyikhona okuchithwa khona izinto ezingalungile. Ngila ngiyafika eGoli ngoFebruary, inkosi yamaNazaretha kade ila la ekuthuthukeni. Evikini lesibili lesithathu inkosi yamaNazaretha seyihambile ekuthuthukeni. Ngiyihambela lapha nezonke izizwe, kangazi umuntu angijwayele umuntu. Mangihambela bese kuqhamuka umfana, lo mfana ngithi uneminyaka elako 24 noma 25. Wena Onyazi angimazi lo mfana. Ngiyahamba ngingambheki ngoba phela sibaningi endleleni. Wena baba Onyazi, bese ngaphenduka. Ngesikhathi wena bese yangimisa lensizwa lo mfana lona, bese ngiyama bese ithi maye lensizwa ithi baba nginenkinga. Inkinga nginayo baba, kade ngithunjiwe mina. Njengoba bekade ngithunjiwe nje ngifike ngakhululwa uNyazi. Manje baba ngicela ukubuza, ngizobuza kuwe, ngicela baba ungeluleke. Lathi ngithunjwe khona mina, bengithunjwe nje kwenye yemizi, lemizi emihle. Lathi ngithunjwe khona bengade ngivalelwe nenyoka. Le nyoka ibingenza yonke into enengekayo. Thatha lento ayinabungozi. Kanti inobungozi lento. Ithi lengane lena kade ngivalelwe nenyoka, amnumzana waloya muzi unana amabhizinisi athize ubengivalele nenyoka. Le nyoka ibingenza yonke into enengekayo. Ngicela ukubuza baba, ngicela iseluleke ngenze njani? Bese lento ingishayisa ngovalo, lento ekhuluma lengane ngiwapi mfana, bese lo mfana ngwaseMaritzburg ngithi ngakwazi angingamusho isibongo, bese esho isibongo sakhe, bese ngithi lalela lana mfana sokufika inyembezi kimi mayichaza lento lengane lena.
ithi baba ngicela ubuza ngicela iseluleko ngenze njani sengithi kule ngane kufike lokho nje ukuthi ngizothi bese lalela hamba uye ekhaya komama bakho ufike ubambe isiphongo lesi siphongo mawusibamba usinqume ucela bakugeze ekhaya komama bekugeza ubunyoka leyo mbuzi wena ungayihli ngoba amanzi umuntu asuke egeze ngawo akawaphuzi bese usuka lapho uze nesiphongo kuNkulunkulu uzocela uzobonga ukuthi ukusindisile wakukhulula kulabo abantu abanemkhuba la ngaphandle abathi thatha lento inamngozi lento bese ucela uNkulunkulu uthi nansi imbuzi inkosi ngicela ungigeze insipho lo ngicela ungigeze ngayo ugeze nabakithi ukuthi mina bengade ngembethwe inyoka bese ibonga lengane bese ikhipha 10 rand bese baba mina uzophuza nimi ngathi ngiyabonga iseluleko bese ngiyuthatha lo 10 rand kodwa manje nginokukhala ngaphakathi ngufake okukhiphe ephaketheni uzophenduka inyoka bese ngihamba bese ngiyithatha ngithenge lokho engithengayo ihambe lengane le bese ngifonela insizwa yakwamkhwanazi lensizwa bese ngichazele kondoda sengehlelwe into kanjena lensizwa wamkhwana bese ithi hayi lento kanti ikhona ngempela bese ithi lensizwa lena yakwamkhwanazi esidriver nama truck lalela la ethemba lethu ngathi ngikulayini kwaqhamuka umuntu ongayigqokile ingubo emhlophe ezobika kuNkulunkulu ethi inkosi amaNazaretha ngathatha lento kuthiwa inamngozi isiyangicaka manje iyabuza inkosi amaNazaretha yini leyo nto leyo ithi baba emndlini yami lo muze engiwakhile kunenyoka endlini isinkulu kakhulu isiyangicaka isinkosi amaNazaretha uyilandelana izinto ongazazi hamlanda amanzi isiza namanzi lensizwa bese ethi uNkulunkulu hamba ufike uchele la lento yakho ikhona khona bese ithi lensizwa ngeke ngisaba Nkosi bese unyazi kupho mina ngenze njani hamba ufike uchele kakhulu bese ubaleka kakhulu thatha lento ayinamngozi inomngozi lento bantwana kakhulu sengichazela lensizwa kaMkhwanazi nidlula enye insizwa inhlalisuthi lensizwa lena iNazaretha yayikade yenza long distance ithe maye eMaritzburg e-truck stop iya eThekwini isuka la eGoli yaba nenkinga ukuthi sikhathele ithe mayikhathele lensizwa lena yayisipaka i-truck yathi ngizolala la e-truck stop ithe mayilapha e-truck stop yayisizongena lapha neSpa ithe mayingena lapha eSpa yayisifica intombazane enhle igquba itroli ngesikhathi ifica le ntombazane enhle igquba itroli ifake lesi sketi lesi sikadwe ngembazo kunomqhewu omude le ntombazane bese lenzi yabona leyo skate mayihamba ithi buka la insizwa lena yayisondela isizokhuluma nale ntombi eyibonayo ithe mayibona le ntombi kwasekusheshe kwabalula nje khona lapho thema kulula khona lapho le ntombazane ngasekhanjwa nale nhlalisuthi yayisihamba iye emotweni yayo le ntombazane yasitoboza isikhiye semoto yasivuleka lezi ivale ziya phezulu lezi ebibheke ezulwini yasile insizwa awungadla mina kababa yayibonke ngikhuluma ngenhlansuthi yasifakwa impahla zafakwa impahla yasibuza le ntokazi ngoba phela sekulungile hawu phona usebenza phaya ngidriver ama truck bese le ntombi hayi mina nginomuzi lapha khona la eMaritzburg edrobheni ungathanda yini ukuba uyoshawa endlini yami la ngihlala khona ngoba phela vele sekulungile yakhithima lensizwa kwaqhabuka phaka seyiyobeka iyolanda into zayo lapha netruckini ithe mayibuya lapha etruckini yayisingena emotweni le ntombazane kwasekhanjwa ithe makhanjwa kwangena kulomuzi mangenwa lalivuleka igate ngeremote livulwa yile ntombazane ithe mangena kwakuvuleka ilokungana isango legarage kuleli isango legarage kanti kunemoto enkulu enhle yayisithuka lensizwa hawu kanti khona umuntu ongakuwela yasile ntombazana ayikhuleka mina akasekho umuzi wami lona yonke lona ukukhuleke bese ngena kunezinja la egcekeni yayisikhuza le ntombazana ngesingisi zabaleka lezi zinja thema ibaleka lezi zinja yayisingena le ntombazane nalenhlansuthi nenhlansuthi bangena endlini yayisile ntombazane nansi hlala lana mina ngizawulungisa esizokudla esivuka yavula iTV le ngekhwantama yabuka lenhlansuthi yabuka le TV tema ibuka lensizwa lena uzongaka ile ntombazane yasithi hayi woza uyokulungiselela ukuthi uzogeza yahamba lensizwa yazogeza ithema ibuya egezeni naye le ntombazane ilungisa ukudla iqele iklabishi leli uyabona lelifakwa amasi iqhoza nokheroti kuzodliwa phela kahle yayisuka lensizwa yayisihlezi thema kuhlezwe le ntombazane yayisibuya naye eshaweni igqoke lezi ingubo zoJackie Chan kodwa izandla zingemuva uzana ngesikhatheza kanti iphethe isibhamu sukuma hawu kwenze njani sukuma umkhoma ngesibhamu
umkhoma ngesibhamu suku hawu sokwenze njani wayimthatha yayimqhuba le ntombazane ithe mayimqhuba yamfaka kwelinye ikamero yayisiyavala le ntombazane iphethe isibhamu ithe mayivala la kanti unenyoka engakanasi isihlahla thatha lento ayinangozi ngikhuluma ngenhlalisuthi driver matruck lensizwa lena ingcolisela khona lapho yenyakaza lenyoka leni inyakaza lapha lenyoka lena ithe mayinyakaza lenyoka isiphamisa ikhanda yayisahlabelela lensizwa yahlabelela isihlabelelo 104 uNkulunkulu Nkosi ungishiyela bani yahlabelela lensizwa isingcolisile njalo bese liqhamuka unyazi lwesizwe bantwana kaNkulunkulu lingaqhamuka unyazi waqhamuka ifu thema liqhamuka leli ifu leli lamboza yonke indlu nalenyoka yangabonakala ithema ingabonakala lenyoka bese liqhamuka unyazi lwezinto okulibona lapha esihlabelelweni nanti ke lo thema liqhamuka bese lithinta lensizwa lena unyazi lwezo bese lifaka isandla ephaketheni labuya nokhiye bese livula leli kamero leli nalenyoka lento ingenamngozi inongozi lento bese lihamba naye unyazi lwezulu laphuma nayo lensizwa thema liphuma nayo izinja lezi kwangathi idutshuliwe lezi nje izinkulu bese unyazi lwezulu lakhomba isango leli livuleka kanye sliding gate likhomba unyazi lwezulu laqhuma leli gate la shift lahamba naphambili unyazi iza ngemuva lensizwa unyazi lwezulu lazo leyomfikisa etruckini yawo lensizwa inhlansuthi lensizwa lena vele idumisa lapha ngalosikhathi itruck unyazi lwezulu laseliphela khona lapho eseyahamba lensizwa kwakulesine yayithe itruck yoyibona ngakusasa ngoba phela kwasekulungile nale ntombazana yayifika lensizwe eThekwini yayilungiselela yalungisa yathenga impahla yahamba yokhipha imali ithe mayokhipha imali lensizwa yayisibona indlela ehleli ukuthi fanele ngihambe ngiyobonga mayifika ngolesihlanu kuyacleanwa macleanwa lapha ngolesihlanu besibona nabo abantu abanikelayo iyababona ngesikhathi ithi iyafika nje kulayini kanti unyazi lukhona lolo linikelisanga lelo langa ngesikhathi lutho unyazi maluthi lokhu luthi uyabona unyazi malokhu liqalaza luthi kwaseqondana amehlo nalensizwa lase luthi unyazi lwezulu ozalana wena othanda abantu besifazane kuze kweqe lizombamba unyazi nawe futhi lizombamba uhamba amahotela nama-B&B lizombamba unyazi nami futhi lizombamba ozalana wena othanda abantu besifazane kuze kweqe lesondela lensizwa bese ingasiguqa la kade uyofunani lapha ya ithi lensizwa Nkosi amakhosi ngangithi ngiyasiza usiza uzobamba unyazi nami futhi lizombamba ngesikhathi sibuya kwi-COVID iyaqhamuka enye insizwa izobika lensizwa unyazi lungaphakathi kwe-sliding door kunenkosazana iguqile ngesikhathi inikela lensizwa inhlansuthi mayinikela ikuphethe 200 rand ngizobonga enkosini amaNazaretha ukuthi imoto engangiyifisa senginayo ngangiyisenginayo le moto engangiyifisa bese luthi unyazi uthini lo nkosazana unyazi lungaphakathi kwe-sliding door esidlulisa inkosazana uthi hey thatha lo 200 rand walowo muntu lowo umtshele ukuthi kangudingi lapha kulembenge kusho unyazi inkosazana besithatha u200 rand kanti siyageja isathathi wona luthi unyazi lwezulu akusiyo 200 rand walomnumzana bese thatha inkosazana iphamisa u200 rand unyazi lungaphathi islide door bese luthi unyazi hayi lo 200 rand kade uzonikela umama waseshowe ezobika inkinga zakhe zomndeni wakhe akusiyo u200 rand walomuntu bese thatha inkosazana omunye u200 rand bese ithi inkosi amakhosi luphakamisa bese lunika lensizwa bese iyakhumbula ngokusheshsha vele ikhipha 100 rand bese ithi inkosi ngabe kwenze njani ngicela into luthi unyazi angudingi lo 200 rand lakho wakho lana ngoba wena uhambulana namakhosikazi abantu uzobamba unyazi nami uzombamba isikhathi selikhipha lensizwa u100 rand ngicela into ethelelo yalesi sono engisenzayo yokumbatha namakhosikazi abantu luthi unyazi lwezulu hamba uyocela into ethelelo kuba nomzana bala umakhosikazi hayi kimi uzombamba unyazi nami uzobamba Nkosi nomhlaba siyabonga baba uMshumayeli ushembe unguNkulunkulu ushembe uphelele njengoba uMshumayeli ekhuluma ngothando ekhuluma ngeqhude linamanga luzosibamba unyazi ngoba sinamanga umvangelo uzungu uyixoxa le ndaba uthi kwafika undaba ezitha kuye mayifika kuye undaba ezitha kufika ukuzobika insizwa yakwaDlamini undaba ezitha babe naye ebusosheni
lensizwa kaDlamini yathi lele yabona umuzi lo muzi maye ubona umuzi lona wesintu okwakhiwa kwasemakhaya izakhiwo zasemakhaya sekuqhamuka unyazi kulensizwa kaDlamini luthi unyazi kuyona uyalazi nothando bese lensizwa imangala ukuthi uShembe ngabe ukhuluma ngani icabanga lo thando lika love bese luthi unyazi hayi angikhuluma lento oyicabangayo wena nguze uyalwazi nothando bese lensizwa iyathula bese luthi unyazi wezuloza la ngikhombisa uthando ngesikhathi emkhombisa phakathi kulendle esizulu kukhona ikhehla liqhwakele lana esigqikini ngesikhathi liqhwakele kunonkosikazi wakhe lo nkosikazi waleli ikhehla lona uguqile ngesikhathi eguqile uwasha inyawo leli ikhehla leli bese luthi unyazi nanti uthando nanti uthando ukuthi umakoti mayiganile awuwashe umyeni wakhe inyawo ingakho ngibuza uyalwazi nothando lusekhona lolo thando lolo uShembe akasikhumbule ngoba uShembe uphelele umuntu mayekuloku uNazaretha azi ukuthi uShembe unguNkulunkulu angalingisi indoda eyephuza isiqatha nomkayo le ndoda yathi iphuza isiqatha nomkayo uyohamba uyothenga isikali lenkosikazi yale ndoda lena ngesikhathi kuhlangana amehlo nalo muntu ozothenga isiqatha wayeseba nosikhwele lo womyeni wakhe ukuthi ngathi khona uqomana sekukhona kanti nawo uzothenga kuthe masekhanjwa endleleni le ndoda lena ihamba nomkayo baphuza isiqatha uthe makhanja la ehlathini ngingahlala ngapha kwamnqobokazi amahlathi kakhulu ngeke ngibone lo muzi ethengisa iqatha ngingahlala lapha uthe makhanja la ehlathini ithi wena ngizokuthola kahle unisuqomile wena dubukisa ngami ngikubonile wena ngesikhathi uphethe isikali ubukhuluma nale ndoda uthi le nkosikazi angiyazi lo nto bahamba baphuzile baphethe lo 2 liter kwaseqhamuka ibhubesi khona lapha ehlathini thema liqhamuka ibhubesi yabaleka le ndoda yashiya phansi umkayo yagibela isihlahla esikhulu kakhulu wayeseyawa lo nkosikazi wakhe uthe maye uwile lo nkosikazi wakhe lezi ibhubesi kalidli ingcuba lamzongeza leli bhubesi lonkosikazi walendoda lamzongeza leli bhubesi thema lemzongeza leli bhubesi lase lihamba ngoba lidla ingcoba uyabuka lo mnumzana iqhude linamanga usho njalo ngisho naye uyabuka lo mnumzana nesagile sakhe lapha phezulu lehamba ibhubesi laze lawusithela wayisehla umathema ehla eza kunkosikazi wakhe nkosikazi kwenze njani kade lithini ibhubesi kuwe akavuka unkosikazi wathatha lesiqatha lesu 2 liter ihamba idlana wasemthela ngaso uthema imthela nkosikazi kade lithini ibhubesi kuwe uyamnyakazisa wayeseyavuka lo nkosikazi wayeseyavuka baba ngiyakulento nsizwa bafowethu ningisiwa amaNazaretha njengoba ula eNazaretha uzobizwa ngobaba manje usuzobizwa ngobaba ekhaya ngoba usukophelele uNkulunkulu uphelele uShembe unyazi bezulu baba kade lithini inkosikazi yaloku ngibiza ngobaba kade lithini ibhubesi kuwe nkosikazi baba lithi ibhubesi anginandoda ngihlalele lana sinoNkulunkulu bantwana abahle laba bantu abathi banoJesu abanandoda bayihlalela sinoNkulunkulu uShembe uphelele ungawuphelele ezweni lapha eMaroma bathe mabesonta la eMaromeni lo nkosikazi lona mabesonta wayesehanjelwa ingane egane kwaDube ithema imhambela lengane egane kwaDube eMaromeni ePhainta uthema ehanjelwa ingane yakhe lo nkosikazi lo bahamba ingane yakhe emhlabeni nje engcwatshwa lengane eganile kwaDube basonto eMaromeni la eMaromeni lengane yayisebuya ntambama njalo lengane yayibuya ntambama njalo wayeseyobika eMaromeni kufata wakhe ukuthi ingane yabuya umRoma lona basebezokwenza ugcobo lwabe lokugcina balwenza lolu gcobo yalokho iqhamukile lengane izodlala nabakwabo wayesethi lo fata lalelani ningatshela umuntu niyamazi umuntu okuthiwa uShembe ake niye kumlo umuntu okuthiwa uShembe uyena owazi ngemphefumulo ukuthi ihlalaphi iRoma kusho ufata womlungu ePhainta ake niye kuShembe uyena owazi ngemphefumulo ihlalaphi wayesehamba uMrs Dube noDube umyeni wakhe bathe mabefike enkosini inyanga yezulu bezobika lokukhuluma yayisithi inyanga yezulu ngesikhathi beza nje yasini inkosi amaNazaretha umyeni wakho le wavuma wasithi mnumzane Dube hamba ohlala lapha yaqhubeka inkosi yanikela ngicela wena Dube hamba ohlala lapha ithe mayinikelisa inkosi yayisifika kulomama nkosikazi eyakabani ingane isibongo hawu
ngigana uDube uthaka uhlala lapha hayi nguzo yakwabani ingane Sibongo kwaDube ngane kwaDube mina yadlula inkosi inyanga yezulu yanikelisa yabuya esiqondana naye mase Sidube nguzo ukuthi yakwabani ingane Sibongo lelokhu ibuya uDube uhlezi lapha wayesethi laselithi inyanga yezulu uvembana mabalabala saphila somqolesha igove imbili uKenneth noDlura wabuthatha lo Nazareth wabugona ngo76 abasemhlabeni sebaqeda wayesethi mfuna ngibizwe uDube yini ukuba ngizobuza ukho ekhona ukuthi ingane yakho bayisibongo uyakhumbula wena ngesikhathi uyotheza izinkuni wahlangana nendoda ekade iqhubha izinja itshathi isagila ehlombe na wenzakalani ngalela la akuyona ingane yalo mnumzana lo wena ahlangana naye ehlathini wambatha naye eyakwabani ingane Sibongo ingakambiza uDube wayeseyasho wayesethi awangibamba uShembe uzongibamba nawe futhi uzokubamba wahamba lo mama wayithema ibuya lengane esesekhaya wafike yabuya lengane wayeseya lo nkosikazi wasethi baba uDube ngisacela usale ngizokhuluma naye ngoba wafundla la eswini sami wasiwalalela lo mnumzana uDube iRoma phela uzolalela kuba kuyinhlalisa ukuthi nje angiboni kahle wafika ilengane lena yaguqa ithema isiguqile wasethi mntanami isibongo sakho wena ngwakabani yayisithi ingane yaqala ngalolu ngokukhuluma yasethi sengiyabonga mama sengiyawawa kithi Shembe uzokubamba nami uzongibamba ngesikhathi enkanyezeni esuke egibisila omunye umama wayezobika lo mama ukuthi umyeni wami ekhaya ave nolaka kakhulu njengoba enolaka kangaka ngiyacela inkosi yamaNazaretha ukuba umyeni wamayeke lolulaka nalo isithi inkosi yamaNazaretha umyeni wakho ninezingane engaki usethi lo mama zintathu isithi inkosi yamaNazaretha uyibona lokuqala uyibona lesibili lesithathu hamba umtshela umyeni wakho uthi yakwabani Sibongo abawumama babengemva kwakulapha ehluhluko unyazi luya enkanyezini ngithi 2016 ababengemva ayidlula ngiyabashisa lapha uzokubamba uShembe nami uzongibamba uShembe uNkulunkulu inkosi ibusise sesizwe